Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathocia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya Official TV thini wa ceceni ino njetekeria gunyiti ugeni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe mara marahanika thini wa nenda citu cio Kenya na ngihoka ati wi thayo wa mwathani imwe kwa muginya tuthi mwena wa Facebook o kuria riu ndeto njeru no ikinyitie gukinya no kiririkane wega no tugitithiete na mbere gufuatirira #JusticeForJeff na riu we ndomereri nerekete gukinya kuria mwena wa Facebook o haria mundu gwito DJ Sonnie oria ni murata wa hakuhi muno wa DJ Fatxo ni arekete gukorwa agitiga ndomereri thini wa account yake ya Facebook o haria riu ni akiuritie ciuria ciigie maundu ma DJ na ni ngwenda mwiroreri ngoro ngiguthomera ni undu thutha wa thiku nini muno mundu gwito DJ Sonnie kana thutha wa thiku nini maundu ma DJ Fatxo kumira mundu gwito DJ Sonnie ni akorirwo ake advice ni mafans ake atendaga akorota DJ Fatxo o uria kuruhanitio na gikuo kia mundu gwito Jeff Mwathi na riu ngiguthomera ndomereri iyo iria mundu gwito DJ Sonnie akorwo agitigania ati ni akorwo akiuga female artist and DJ, have you ever been embarrassed when you are on stage or set? For me, I just hate the humiliation. Sema kulia on set. This female industry, this male dominated industry is something else. Men, stop underrating ladies. Muko field moja machine modo maria DJ Sonnie akoletwo akerethera thini wa Facebook account yake akerethera uria riu agithite na mbere kwamukira maundu maritu thutha wa ukorwo yeni DJ mutumia uria akoragwo akitukania mix thini wa nenda citu cio Kenya na ngehoka macio ni magukinyira mwiroreri witu nginya kahinda kangi ndukome mitambo-ini tugucokereria.